And because I can still see it on my side. Yeah. Tauranga moana a te whenua o Ngāti Rangi Nui, Ngāi Te Rangi, Ngāti Pūkenga, I raro I te marumaru o MΑORI. I welcome everyone to this broadcast and to this match we have today here being held at Tauranga Boys College. It is finals day of the Super 8 tournament here in Tauranga. Super 8 basketball started 2 days ago, but out on the court we have Rotorua Boys High School versus Hamilton Boys High School, and already we see Rotorua banking their first shot to go up on the board. Nā te raka kua he ngā kairanga hau te mea ia hau e mōhio nei, ko here taunga ke kia Turanga Nui a Kiwa, engari anō, ko rere ke ngā tīma, anō reira, ko aua kemu o I whakahua e au, I te tākoro raua mō te tunga toru me te whā. So we did actually get a team list, and I did think that I was doing Hastings versus Gisborne, but it looks like it's Rotorua versus Hamilton Boys, so I'm not sure where they sit on the table. Hastings and Gisborne were playing off for third and fourth. Te raka, kua he ngā tīma. Hioi anō, ko Rotorua tērā, kua whai tō rātou kuruwhiwhi toru tuatahi o te kēmu nei. Nā ka peka atu ki te rārangi umua mō ngā kapa nei. Nō reira, mō te kapa o Kirikiri roa, te namatahi ko Hunter Ray, Shia Harnett, Shay Sorensen, Jojo Yang, Samuel Winter, Blake Davis, William Gurin, Hudson Rillstone, Marshall Clark, Jonah Funnell, Ryder Hugh, and Ethan Spragon. And for Rotorua Boys we have Tauafi Khan, Courtney Valdine, Matiaha Hunt, Freedom Tawira Rankin, Cherish Papuni, Toko Beckham, Jacob Hemara, Turanga Lloyd, Kaizen Maxwell Wairea, Tori J, Taipiti, Malakai, Tuimalea Li
Whano and Tai Van Dorn. Nā koutou kua hono mai mena, kāre koe te tino mōhio ki tēnei kaupapa I timata I te tau taimano iwarau iwa te kaunga whetu. So this Super 8 tournament actually began in 1997 and has actually grown since its establishment, but the involved schools were Tauranga Boys, Gisborne Boys, Hamilton Boys, Hastings Boys, Napier Boys, New Plymouth Boys, Palmerston North Boys and Rotorua Boys. So you see the theme there, ko ngā kura taitāne, kai tupu ki ngā hākina kina e te kau ki taku whakapono ina nei, I te tuatahi I timatahia me te whutuporo me te krikiti, ina nei ai tuko I te kau ngā whakataitai, ngā tōna mana, ngā hākina, he wānanga cultural festival hoki tā rātou. Mō tēnei kaupapa nō reira ai kua tino tipu. He wāhi hoki mā ngā taitāne o aua kura ki te tino tipu I o rātou ao, te whai pukenga, ki te whakātu hoki o rātou pukenga maha. I tēnei wā he tika te whakanui I ngā kaitautoko tēnei kaupapa ko Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, rātou ko whakata Māori ko te taura whiri anō tētahi, nā rātou I kaha aki, kaha tautoko I ngā mahi o ngā rangatahi maha huri noa I ia Aotearoa. Nō reira, he piki mihi kia rātou, nā rātou anō tēnei pāpāhotanga, mō koutou ngā whānau, e whakarongo, e mātaki mai ana. Heoi anō, ka uru atu ki te kēmu nei, te roanga o ngā hauwha, te community tā ia hauwha, pa tai tātou ki tata ki te rima miniti o tēnei wahanga tuatahi. Kai tūru mai tēnā matahira o Kiri Roa. Hunter Ray back into the game. Oh, good switch there on defence. Engari kua hāmenetia mai te paitaha o te kōtsi ka tuku tēnei kapa o Rotorua. O Kiri Roa ke. Ko Rotorua ke tērā e mawana I te whero. Goes up again, and this time he gets the and one. So he will take it to the line. William Guerin. Rebounds needed there, straight through. Rotorua Boys on attack. Kai te tino rongo, I ngā kōrero mai ngā kaitākoro. Really good communication, opening up on this left side here. Hamilton Boys take the rebounds. They drive it down quickly. Now it's Venter, who
Gets it off. Oh, manages to squeeze through. And he pulls a foul as well. Te wātuarua tēnei. Me tūpato I te mea kaha tēnei te whai aua piro. Kua kite I tana tukunga mai tēnei rārangi. Another good finish there, Hamilton Boys putting double points now on Rotorua. Looking to shift, puts up the three, doesn't go, Hamilton Boys, ka whai tūrapa. Oh, kai reira anō, kaha tēnei tama a Guerin kia whai aua hāmene mai te kapa o Rotorua. That is the third time now he has found his way at the line. And maybe an adjustment needed here for Rotorua. Awa ua ua maratu. It is a bit difficult given he's probably one of their main ball carriers. Kaha tēnei kapaina nei Rotorua still yet to put on some more points. Hopefully they can make the most of this passage. Koko toru I reira ārai ana I taua kaitākaro. Kua riro iaia. Hamene. Kaizen at the line now. Me tana tā roa hoki. Koera te take pia. Toko toru ngā tangata hei ārai iaia. Tai tuatahi atu a kirikiri roa. Ara mai ki tēnei taha matau. Tēnā mawhetu anō, ka uru atu. O, tētai te whai tangata, te whai hoa. Rotorua scrambling to get it down. The offload doesn't go. And Hamilton Boys take it quickly. Tēnā mawhetu, Guerin doesn't pull the foul, but they go up again. And the point counts. Rotorua. Tauawhi. Toko Beckham, tauawhi anō, kuru whiwhi toru. Nā kei te uru e tei tangata hau. Wai ora. Strong take in the air. Oh, met with a strong wall of defence. Forced to put it up. Ka whau te wā kia rātou. Āta mātaki hea. Nā taua matawa. I te karanga mai te kai ako hoki kia tupato. Āta mātaki hea. Hunter Ray.
Dishes it to Guerin. Now Venter puts up the shot. Oh, and slapped away. Looked like they're from Rotorua. Ko Hamene. Are paku mohio kei te aha I kona I te ahua nei I pōhehe rātou mai te paitaha te pōro engari e ai ki te kaiwa wao ka tuku mai te rarangi ke Oh, well read there from Hamilton boys. Pick up an intercept and they make the most of it as well. Putting the points on the board. Me tere aua pahi te mea mena he pōturi ka whaiwa mō te hoariri rā te whai te poro a rā te tahi anō. Fouled again, Guerin trying to get their ball down the court. Rotorua being very smart to slow it up early. Time out, please. Paku wā heki nai nei mo te kapa o Rotorua. Ka wahorano ngā kapa e rua. Whai muri ake I tēnei wā hiki. Guerin back at the line. One to come. No rebounds needed there, no opportunity for Rotorua. Kei te paupo haere te wāmo rātau ki te tuku piro. Mai te kōkona nei, te nama ono, Toko Beckham. Now back into the hands of Hamilton boys. Mana no te kawe ki te pau engari kua whai pōro a Rotorua. Kia hanga whakaritenga. Kia tino whai piro I te mea ka hanga pare, kaupare mai te kapa o Kirikiri Roa.
They're finding it super hard to really penetrate close to the post here, but it looks like Rotorua have it foul and they take it to the line. Nama te kaumarima, kāre au i te mōhio ko ai tērā i te mea kāre ia kai runga i te rārangi ingoa. Forced to put the shot up, just short there off the rim. Gurin takes it quickly and he is having a game. He seems to find the ball, be in the right place, takes it all the way and puts the shot away. And now we have the ball with Matia Hunt. Need a bit of ball speed, just push through, gets it back out, and it's opening up slowly. Rotorua, they're having good patience. Hamilton boys, Gurin with the last shot of the first quarter. Ka tahi rā, he said, give me the ball and I'll do the work. And that'll end our first quarter. Rotorua Boys High School, Waru, Kirikiri roa, rua te kaumāono. Kia mau tonu mai a kua tata nei tātou ka timata i tēnei wahanga. Tua rua. Hoki mai anō e te whānau ki tēnei wahanga tuarua o te kēmu nei wanganui i a Rotorua. Me kirikiri roa. Welcome back everyone to this live stream where we have Rotorua taking on Hamilton Boys High School for our Super 8 basketball competition for 2026, here being held at Tauranga Boys College in Tauranga Moana. At the end of our first quarter, Hamilton boys have really dominated and put up quite high volume of shots. Rotorua boys have struggled a little bit to try and penetrate and get closer to the post and put those shots up. The defence from Hamilton boys has been ever strong. Right as I'm saying it, Rotorua
Tell me I'm wrong, and they put up a shot. Hamilton boys do just the same here in the opening seconds. They get the and one as well. Ko waitera, kei te rārangi, te namarima, Samuel Venter, I think it is. Nice high shot, gets the swish. Rotorua. Now they know that Hamilton boys has a strong defence. What can they change up here in this middle to get that ball flying a bit more? The pressure is on. And what a shot that was. Kuru whiwhi toru. Te kapa o Rotorua. If they can manage a few more like that, they will close this gap. Oh, great take. Keeps it alive. Kei reira, te kapa o Rotorua ki te whai turapa. Tēnā mawhā. Ono ka tuku tere nei mai te taiapa. Yang with the ball. Now with Gurin. And what a shot. From behind the backboard. Toko Beckham looking for the opening. Kuru whiwhi toru, they're forced to take them from deep outside and they're happy to do so. Rotorua, kume ana taua poro. Any ball they can get is crucial. And they go up and get the two. Toko Beckham to the bench. I think it was Tauafi Khan that's come in. Second one count now, Hamilton boys. Just need to slow them up here, Rotorua. Trying to draw them out quite high, keep them busy before opening it up. There it is. He rautaki tino pai mai te kapa o Kirikiri ka taia te kite kua tino prakatihi rātou. Iaua momo nekehanga mena kaha ngā mahi kaupare o te kapa o Rotorua I Wainganui. Ka noho tawhiti tēnei kapa o Kirikiriroa. Kia puta mai te kapa o Rotorua I taua wāhi o Wainganui. So if we had a replay, I'd be able to explain it again, but Rotorua, they set up quite early and they were strong in the middle just outside the key or inside the key. And so Hamilton boys actually set out quite deep for a bit just to draw players out before moving that ball around and opening up a hole, opening up a gap for them to go through. So we may see it again. We may see a different approach depending on what their defence is doing. But perhaps something Rotorua can Auwe kua hai konei. Ka reo paku mōhio, engari kua tū. Tā tātou kēmu, ka re kore, ka hoki mai ana. Kua hoki mai I taua mutunga rā. Te ahua nei kua
Kua karangahia mo tētai wā hiki. Rano e te whānau kirikiri roa. Ooh, lucky to get that ball off. And it's just that extra pass that's forcing Rotorua to stay on their toes. Instead of taking the shot themselves, they give off the extra 2 offloads where someone is usually free. And it's a lot cleaner. Venter. Rotorua. Oh, papāngia te kapa o kirikiri roa. Toko toru anō ngā tangata hei ārai. Kai te tino tatari rātau. Kia tuku tēnei kapa o Rotorua I taua pōro ki tō rātau kai tākuro tino teitei. Tino tā roa roa. Ko Kaisen Maxwell Waidia. Wariroia kirikiri roa. Good little offload. Hunter Ray. Venter puts the shot away. Rotorua. Oh, karuha ahua teitei te whiu no reira. I reira a kirikiri roa. Ki te kohi, kōro. Ka tuku tawhiti atu. Gurin. Well read. Takes the intercept. Haukoti. Oh, Rotorua. Me kātiaki tēnei pōro. Me ātamahi. Ātawhai kōhau. Tere tonu a kirikiri roa ki te kōkiri ki tō rātou a ke taha o te kōti. Gurin with the rebounds. Māna e tuku anō. From out of court there. Hunter Ray comes to try and get the intercept, but I think we have a foul, so Rotorua. Nako enei kēmu ki taku whakapono he whakawhiti mai I te puna a ki te puna e me ki.
actually a crossover game, as Rotorua was in Pool B and Hamilton Boys were in Pool A. Kaiho ka kite I te hea tunga aua kapa e rua. Ka paku titiro. Popo, haere ana te wā, āhua nui ke, kua tai atua kiri rua. Vincent, kua tāhai tēnei kapa o Rotorua, me whakamutua katika au wera. O te tumanako kai te pai wera tama e rua. Ko enei kapa e rua e takro ana mo te toru ki te whā. Pohe au ko here taunga ki a Tauranga nui a kiwa, engari kua tiro atu ki runga I te whārangi e pūrangi o tēnei tōna mana e tika ana ko Rotorua ko kirikiri roa. So both teams here, they are in the finals. They're playing off for third and fourth. And at 11 a.m. today, the final will be played between Napier Boys High School and I think it's Palmerston. Kai te ngana ka rātou kia kai aua piro I te mea āwha tawhiti tonu. Ngā piro I tēnei wā. Kirikiri rua, toru meneti e toi ana ki tēnei wahanga tuarua. Tokorua anō ngā hauwhai e toi ana. Kioi anō I tēnei wā tonu ko kirikiri rua I tēnō e noho ana ki te tihi o te maunga. Reira te katua kei wainga nui. Nā ko te kēmu whakamutunga mo ngā whainara kei wainga nui I a New Plymouth Boys High School. Raua ko Napier Boys High School. Kei te tikaumata I karaka. Nā ko ētai atu o ngā hākina o tēnei kaupapa ko te kriketi, te volleyball, tēnehi, golf, tākaro Māori, cross country, badminton, koiwhana, hockey, whutuporo, me te whutuporo takiwhetu. I tērā tau,
ko ngā kai hautu o tēnei kaupapa ko Rotorua. Ai mua I tērā ko Palmerston North I te taurua mano rua te kaumawha, I te taurua mano rua te kaumatoru ko Napier Boys, ngā kai hautu. Heoi, ko ngā kaitoa o tērā tau I tēnei hākina te poitu kohu, ko Napier Boys High School, so they will be looking for a repeat at 11 a.m. They won in 2025 with Palmerston North Boys coming second and New Plymouth Boys High School coming third. So, similar placings this year, so both teams still very, very strong. Napier Boys will take on New Plymouth Boys for first and second, and we've already had a change-up on who will be third and fourth. Last year Hamilton Boys High School, that came fifth, and Rotorua came sixth. So they've definitely improved from last year's placings. Nā I te tau rua mano rua te kauma whā ko ngā kaitoa ko Napier anō, Rotorua I taitua rua, New Plymouth Boys I taitua toru. I te taurua mano rua te kauma toru, Rotorua Boys I taitua tahi, Napier Boys I taitua rua, Palmerston Boys I taitua toru. Nō reira, kua tino noho tēnei kapa o Napier ki te tihi o te maunga. Ka are e kore ka pirangi rātou ki arite ngā mahi, orite ngā mahi ki tērā ngā tau o mua, ka tai ki taua tihi, taua ekenga, anō. Ka are e kore he tino pakanga kai te haere whaimuri ake I tēnei hoki. Under pressure there, Hamilton Boys turn it on. With Yang. Looking to draw the players high. Pai te tiaki pōro I reira, aha koe I reira. Te tai wharere. Te tai te whai piro I nainei ko te namatoru o Rotorua. Matiaha Hunt. Dean, kauki atu kia Hunt. Swatted away. Second attempt. Hamilton Boys High School get it back. $50 on the clock. Guerin. What a shot! Kare kore ka tino ki te aua nekehanga I tēnei, I te mutunga o te kēmu I te mea kai rua tonu tēnei kapa o kirikiri rua. They're doing well to move the ball here, Rotorua, just those short passes just not quite pulling off. Venter with the finish. Me tuku ka tika ki runga ki te pau. Nā ka pau te wai reira I te whānau. Rotorua, rua te kaumārua, kirikiri roa, whā te kaumārima mo tēnei whainara mo te tunga toru ki te whā. Akua tata nei tātou ka hoki mai.
hoki mai anō e te whānau ki tēnei hōtaka ki tēnei pāpāhotanga o tātou. Ko tai ki te kēmu whainara, ngā kēmu whainara o te rangi nei o tēnei tōna mana. Nā ko ngā kapa e rua kei wahura ko Rotorua ki a kirikiri roa. Ko tēnei te wahanga tuatoru nā mena ka tai anō koe kia hono mai hei te tikaumata I karakakatu ai te kēmu o ngā kēmu o te tūnga tahi me te rua I Wanganui I Napier Boys me New Plymouth Boys High School. Kei Tauranga moana tēnei kaupapa tēnei tono mana e tuana. Nā I timata I te tau taimano I warau iwa te kaumā whetu nā wharoa I noa nei te wā nā whatu ai tēnei kaupapa he wā tēnei mō ngā pamanga tāne o te rohe o te ika māui o ngā kura tuarua te tino whakatui o rātou pūkenga ki o rātou hākina kina ka te tūtaki ngā tangata hau hoki mai e rātu o ngā kura te whakapanaungatanga ko ira te tai atu mea matua. Ko te whakapau wera I tēnei kori hoki. Hei oi, kia hoki atu tātou ki te kēmu. 8 miniti. Ko ngā piro rua te kaumā whā ki te whā te kaumā whetu. Kirikiri rua e tino hoi ana te waka e noho ana ki te iho o te waka I tēnei wā. Tēnei hea pia te rautaki o Rotorua I tēnā ua mā tēnei kapa o kirikiri roa te tino whaipiro. Te tamara I whakatūtana ringa nāna anō I whakamana I tana he pia taua whiu. Girid. Yang. Floater in the air, chewed up there, pulled back by Hamilton Boys. Te ahua nei kua tohu mā te kapa o Rotorua. Tauawhi ki a Lloyd. Wariro atu te piro. Kaha ake te mahi ara I tēnei wahanga mai te kapa o Rotorua. Venta ki a Girin. Tūrapa mai te kapa o Rotorua. Te wāno mā rātou te whai piro. Tauawhi. He papai hoki. Yang. Kia Clark. Inainei, Kea Venta. Kia te karanga, mai te kaiwawao. He hamene. Uru atu. Tāwara Rankin, rawa ko te te atu, kāretana ingoa kei runga I tēnei rārangi. Nainei kei aia te pōro. Kuruwhiwhi toru. Toto kia te whiu. Clark. Kia Venta. Kei reira Giron ki te kohi te pōro. Kuru whiwhi toru. Ko Waitera.
Tēnā mawha ko Yang pia, i taku tirohanga. Ka rawe hoki, ka whiwhi ia te tāpiritahi. Koira taku whakamauritanga o te and one. Ko te kātahi anō pia, tētai atu, aua. Kiri roa. Nei, Yang. Trying to get the screen there. Gurin rolls around, gets through. Venter puts it up backwards, but Rotorua there to pull back the rebounds. Three there. And one. Rotorua. Kua tahuna te ahi tēnei wahanga tuatoru. They've really lit the fire here in this third quarter. Nā ka taia te kite kua tai mai ētahi no te kura pia o Tauranga moana I te mutunga o tētai o rātou karaihe. No reira, kei konei rātou e tautoko ana. E ngā kapa nei. Kiri roa. Gurin. At the top, looking to set something up here, running out of time. They need to put up the shot. Now with number 8. Rillstone, they get another chance. Yang goes for the 3. O koua I te tino here. I taua pōro te ahua nei, kua riro atu kia Rotorua. Aha kua kai o ringa te pōro. Ka e hara no, whainoa ki te wā kua tino mau, kua tino tuku atu rānei I te mea mena kei reira tō wāriri. Kua kitea kaha non. Te kapa o kiri roa, te kume I taua pōro, aha kua kei tērā atu tangata. Hugh. Davis. Gets a bit of a tip in, I think, there. Rotorua Boys. Oh, kārawe hoki, taua piro, mai a Kaizen Maxwell Wairea. Me pērā no te mahi, kaha ārai, kaha whai pōro, ka tei whakamutu. Hamilton, though, they are staying strong, making sure they're following those shots up for the rebounds, and almost a free shot there as he found the hole. And he gets the N1 to Yang, so he will take it to the line. Kōrero tahi ana tēnei kai tākuro ki te kaiwawa ki te pātai pia. He aha te take I hāmenetia mena I te whakatū ke ia ana ringa I te peke noi homo te pōro engari ma te tuki tinana ke pia te take. And they've done well here in this quarter, Rotorua Boys, to really slow down the scoring of Hamilton Boys. They just need to put up a few more shots themselves. But you can definitely sense the change. Wa ake I tēnei wa te whai tangata wa atea.
Kuru whiwhi toru. No pressure, all heat. O te kapa o Rotorua. O he pia mā rātou hoki, engari kia re tēnei wā. Toru te kaumā ono ki te rima te kaumā ono. Toru miniti e toi ana ki tēnei wahanga. Yang. Goes up against 3. Manages the shot. Karangahia mo tētai wā hiki tēnei kapa o Rotorua. Hai wā kauki mai. Anō e te whānau. Kei a Rotorua te poro I tēnei wā. Kua whaitura pahoki. That's exactly what they need, a few more. Opportunities at the post. So if they can manage to get all their rebounds. Hua ka pai ake pia mā rātou. Rotorua tonu. Already the shot clock is coming down. Ma Rotorua tonu engari tahi rua pia he kona noiho mā rātou hei tuku I tēnei piro no reira me tuku mai tēnei kōkona me tuku te tangata tuatahi ka whai piro rānei ka whai pōro. So no doubt we'll see Hamilton Boys High really stay strong men on. Stolen away by Hamilton Boys who take it down the court. Mai tēnei kōkona. Kauki atu ki te taha matau. Kohamene. An offensive foul I think we have there, so turned over now for Rotorua. I tiake I te 2 miniti e toi ana ki tēnei wahanga tua toru. E wahanga anō kai te hara mai. Oh, the back door. Rotorua didn't see that one coming. Fought
unfortunate that the ball has gone out of court, so they will get another chance here to put these points on the board. Deep ball. Te rapia me tuku noiho, kuru whiwhitoru. Mai te papamuru. Ki ngā ringa o kiri roa. Oh, what a shot and what a finish there. Getting through a line of defence. Yang, I think it was, for Hamilton Boys. E hara kao ko te nama tikamatahi Ryder Hugh. Oh, and it's a fight for the ball. It looks like Hamilton Boys have pulled it away. Hunter Ray now looks to drive it down. Floater off the back ball. Ko te nama whetu tērā. Wariroa no tēnei kapa o kiri roa. Kuru whiwhitoru. The rim. Well rebounded, so it'll stay with Hamilton Boys. Yang, nice little short ball, puts it in the air. Swish. Rotorua. Trying to get the drive. And he did well to just keep moving, pushing forward. Kariro Yaya. Mai te rārangi. I look to take it quickly with just 1 second on the board. And that'll close out our third quarter. Hamilton Boys with a convincing, strong lead, 65-37.
Tēnā anō tātou nau mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga kia koutou ngā kai mātaki-taki, ngā kai whakarongo, ngā whānau maha, ngā hoa maha, o ēnei taitāne, kei wahura, e takro ana I te rangi nei, te wiki nei, ko tai tātou ki whainara, mo te tūnga toru ki te whā, a ko tēnei wahanga, te wahanga whakamutunga o tēnei kēmu, tēnei te kēmu whakamutunga mo ēnei kapa e rua. So it is the final game for both teams who are playing off for 3rd and 4th here in Tauranga Moana at Tauranga Boys College for the Super 8 basketball competition for 2026. So far Hamilton have led from the start, and they have developed a very strong lead ahead of Rotorua Boys High School, but that has not stopped them from keeping momentum and keeping those points ticking on the board for themselves. However, in this last 10 minutes, we will see who will come out on top as the 3rd or 4th for this year's competition. Rotorua. Nā ko tētai mea pai ki ahau o ēnei kaupapa, nā ko te toko maha o ngā tōna mana mo ēnei taitāne, mo ngā rangatahi hoki o ēnei kura e waru, I te mea kare kore katai atu rātou ki Nationals o te poitu kohu o te motu mo te ika MΑORI, he whakawhitinga I wainga nui I ngā kura tuarua o tō rātou rohe rānei, no reira, he mea nui, he mea pai ki au te toko maha o ngā tōna mana mo ngā rangatahi I ēnei rau, kua tino tipu te ao hākina kina, nā he tangata tino rata ana ki te hākina kina kaua ko te kura pia. Pai ke au te haere ki ngā tōna mana maha, te tākoro I ngā hākina kina maha. Kaua ko te ako, he oi anō, he rawe katoa te kite I ēnei hua mā ngā rangatahi maha o te motu o Aotearoa. Nui ngā tinihanga I tēnei wahanga mo te kapa o kirikiri rua. Ko tai atu pia tō rātou tino hei whakamutu I te kēmu nei. Makes the second one count there for Rotorua Boys. Needing a strong defence to get this ball back. And they are defending high. Oh, Waimarie. Hunter Ray. Kia Gurin. Inaine kia Venta. Turapa tonu. Nā ka pau te wā mō rātou. Not enough time for them to make another shot. Strong defence there for Rotorua, paying off. Kiri Rua trying their hardest to get this ball back. Paku kōrero mai te kaiwawau kia whakatika hea pea ngā mahi.
Wā te ana tēnei. Mai tawhiti, tēnā mawhā. Oh, bouncing out of the goal there. Seven minutes on the clock. Still plenty of time for Rotorua Boys to chew back on this lead. Great pass, good ball. Oh, opens up, but it's well read from Roa. They need to get on defence here, Rotorua. Ka aroha, ka hoki whakamuri taua pōro. Ka haneke neke tēnei kapa o Roa ia wā ka neke taua pōro. Flying at the ball as well. They've locked them in here on defence. Kuru Whiwhitoru. Oh, ice in his veins. Makes that one count. And what a heat check. Good passage and play there from Roa to follow. Lightning fast transition here from Rotorua. Can they get the basket as well? Kuru Whiwhitoru anō, and that's two they've made. Perhaps they've found their rhythm. Comes up short, Rotorua Boys. Patu atu te kapa o Rotorua. Ma Roa tonu. Kua karangahia mo tētai wā heki. A kua tata nei tātou ka hoki. Ko te awa nei, mai e nei taitāne o Roa i te amu pia. Toko toru no iho aku hāmene. Me noho tonu au ki runga i te papata korora. Kāre kore nā te mohio koina i te kēmu whakamutunga ka pirangi rātou te noho ki wahura. Me taku whakai, hoki. Into the last 5 minutes of this match, e te whānau. For third and fourth placings. I don't want to jinx anyone, but I think Hamilton Boys High School have it in the bag. They've started very, very strong, put those points up really early.
Mahi hei pupuri I te pōro. Rotorua kua whai turapa. Whāte kauma whetu ki te whetu kaumarua. Kuru whawhitoru. Kāre ka tai atu. Mai te ringa o Rotorua. Aue. He did well there to keep the ball in though, despite knowing he was going to go out of court. Mai te rārangi tēnei kapa o Kirikiri Rua. Kare ka tai atu te tukunga tuatahi. Te tuku tuatahi. Awe kei te rangirua ku whakaro. Kei te rangirua ngā kupu. Heoi. E tia ki te whāmeneti ki tēnei wahanga, ngā whainara o tēnei kaupapa. Rotorua kia Kirikiri Rua. O, ia te karanga iraira. He hāmene. Mai te rarangi tēnei kapa o Rotorua. Tai timu tai pari āhua. Rite rite ngā mahi. Ka whaiwa tēnei kapa o Kirikiri Roa ki te tuku. Mai te rarangi kātai ko Rotorua. Kirikiri Roa. Screen set up there. Takes the long shot. Pulled in by Rotorua. Kei hea mai te pōro. Kei roto I te kuru. Aue, kua riro atu, kia Rotorua. O, ka whaiturapa hoki, ka whakamutu I reira. That turnover proved costly for Boys High. Can they do it again here, Rotorua? They are forcing a bit of pressure defensively, making the possession of the ball quite difficult for Kirikiri Rua. Taneke neke haere te pōro. Kuru whiwhitoru. Potoke te whiu. Kieran. Tohu tohu ana I ana hoa. Kei te taha matau o te kōti. In the air, kua tai atu ki ngā ringaringa o Rotorua.
under pressure, gets the call. He will take it to the line. They definitely made that one uncomfortable, Hamilton boys. Puts it through the net. One to come here. Rotorua boys pull it back to within 20. It has been a bit of a tug of war. Can they pull it back a bit more? And no hurry at all, trying to set something up here, Hamilton boys. Gurin, Kuruwhawhitoru, e Kahore. 7-on-7 looks like. O, kua tahai tēnei kapa. Alley-oop. Oh. Rima te kau he kona. Whetitiko marima ki te rima te kau ma whā. And no real hurry here. Rotorua steal it back. Will it be costly? Yes, it will. Puts the shot on the board. Kuruwhawhitoru kareka tai atu. Rotorua inoa nei kua whai tōru. Can they knock it down? Off the side of the backboard. Now Hamilton with the last opportunity. Kua whita whakawaho. I enei he kona whakamutunga. Waru he kona. Ma te tahi pāhi pia. Kātai me tuku ki te kaura, ki te kuru. Nā koira te wihara, te pere, hei whakamutu I tēnei kebu I Wainganui I nei kura e rua. I te mutunga rā, ko kiri roa te tino toa. And that brings us to the end of our third and fourth placing match between Rotorua Boys High School and Hamilton Boys. Hamilton Boys proving too strong in the end as they take the win 75-56 here in Tauranga Moana for the Super 8 basketball competition for 2026. Kia mau tonu mai e te whānau, a kua nei ka timata hea, te kēmu o ngā kēmu, te kēmu whiringa toa I Wainganui I a Napier Boys High School rawa ko New Plymouth Boys High School. Hei te tikaimata I karakaka ki te ano.
Anau piri mai nau kake mai anō e te whānau ki tēnei pāhotanga o whakāta Māori. Ko tai tātou ki te kēmu whiringa toi wainganu i enei kapa e rua ko ahuriri kia ngā motu. Mo te tōna mana te whakataitai poitu ko hurua mano rua te kauma ono ki Tauranga moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga. Ko ngā motu tērā kai ngā hingareti pango ahuriri, kākahu kahurangi. Nā ko te roanga o ngā hauwha, te community ka ia hauwha. Ai enei he kona tuatai, enei he kona tuatai o te kemu kei te tino rongo i te Māori. Mai tēnei kapa o ahuriri. Kei te kiki haere ngā tūru hoki. Mahanga nono kua tai atu ki te tautoko i tēnei o ngā kēmu. Ko ahuriri kua tai atu ki te kēmu whiringa toa mo ngā tau e toru i nai nei. Ka tino rongo i te hikaka mai ngā kaitautoko mai ona hoa mo taua kuru whiwhi toru. He timatanga pai mai te kapa o ngā motu. Kua whai tangata wātia. Ahuriri kua tai ki te kēmu hoki. Pai te ārai mai te kapa o ahuriri. Nā ko te rārangi ingoa mo ngā kai tākoro rawa ki au tahi ki te tikaumarua ana ke ngā nama mo ia kapa o ngā kura e waru. No reira, mo te kapa o ahuriri ko te namatahi Gail Adams, namarua Mads Everhoff, toru Gisborne whā Carter Blunston, Rima Noah Castana, ono Baz Dahela, Whetu Eri Dick, Waru Waikahu Du Frensney, Iwa Price Edwards, Te Kau Lennox Singh, 11 Max Tran, Te Kaumarua, Ashley Reno, Vai Singano. E te o aua ingoa kua mau ki taku rai, ki taku whakaporo i tai atu ki te tai atu whakataitai poitu ko hui te tau nei. Ki oi anō mo te kapa o ngā motu namatahi Michael Sew, rua Curtis Castles, toru Paxton, Cleaver, Whā Jerome Tamatea, Rima LeVay McDonald, ono Jayan Patel, Whetu Nikora Grindlay, Waru Carlo Tuta, Iwa Joseph Pettigrew, Te Kau Seth Huntley, Te Kau Matahi Finn Brassel, Kātahi ko te nama Te Kaumarua is getting me. Hea te kapa o ahuriri te pōro i tēnei wā tonu. Ka hatia o kua wātia i waho rā kuru whiwhi toru. Hei te hoki mai. Te nama whā o ngā motu, te taia te whai i te kuru. Te reto rātou kōkiri ki raro i te kōti kia whai piro tēnei kapa o. Ngā motu. Ka te whiwhi haere. Kei te tatari mo tauba a hanga a kei reira. And they find the gap. Just the extra passes needed to open something up. Now with Napier Boys getting around the defence, puts the shot up.
right vision, just not the right pass, just a bit too much on it in the end there. Nā reira mā ahuriri mai te paitaha. Kai ako tērā, e tohu ana kia peri tata atu rātou ki o rātou hoariri. Oh, kua tāhaitia. The back door pulls that ball away, and it's costly for Napier Boys. Inaenei, kua riro anō a ngā motu. Napier needing a strong defence here. Gets through and one. Karanga hia mo tētahi wā heke, te kapa o ahuriri. Rautaki pai I te mea, I tēnei wā ko ngā motu, kai te ihu o te waka. Ka are tino tawhiti, rima piro ana ke hioi anō, me tūpato, no reira he rautaki pai kia āhua tū tā rātou anga whakamua. Good use of time out there from Napier Boys, just as New Plymouth Boys starting to get a little bit confident. You can see the momentum building. So Napier Boys will just want to reset here, change it up, and hopefully come back out with a bit more momentum on their side as well. E tika ana ki te whakanui ngā koutou ko tēnei kaupapa hoki e te whānau koutou te hunga mātou ki te hunga whakarongo. Ka are toa te taimai I te rangi nei, o I te wiki nei. Nō reira e tautoko ana mā tēnei pāpāho. Ko whakata Māori, te taurāwhiri, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, rātou ko Apollo Projects, ko Anchor hoki anō tētahi. E kaha tautoko ana I enei whakataitai. Aue rā, wātea ana, getting that ball away, and just one more seals the deal. Oh, a few tips happening. The ball stays with New Plymouth, and it's the extra play that opens it right up for a nice layup finish there. Kioi anō kia hoki atu ki ngā kaitautoko. Ai kore ake ko rātou ka kore tēnei tōna mana, tēnei pāpāho e tū mō koutou ngā whānau maha. Ngā rangatahi hoki pa e hia ana ki te mātaki o rātou kēmu I ngā rangi, I ngā tau. Kai te heke mai. Koera pia te tai wawata nōku. Owe! Ngā motu anō, they are setting the pace, not allowing Napier to get comfortable at all. They are applying that pressure nice and high, looking for any opportunity to strip that ball away. Find another opening, but it's met by hands, and that looked nice and clean in all honesty, but we do have a foul. As I was mentioning before, I would have loved to have had all my games from all my tournaments recorded just so I could watch them back and see and maybe laugh actually at my performances, but it is so cool that our rangatahi these days can go back and actually find themselves playing a few years, ago,
think it started, MāORI Active started maybe in 2023. So it's been, 3 years. So all those rangatei that played in those tournaments can actually look back at old games. Oh, lucky. Waimarie. They are on the hunt, New Plymouth. Kuru whiwhi toru. Kare kau. Tere tana para huti ki raro I te tākoro, papa tākoro. Oh, paite ata whiu engari nui ke. So it was a good decision there for the offload, but just too much on the pass. Ahuriri. Pushes it to the left. Rebounded here from New Plymouth Boys. Oh, kua wātia I raro I te pau. Ka tai atu, and he saw it. Perfectly timed entrance into the key there. Does well to follow up his shot, gets the call, he'll take it to the line. Ko waitera ko te nama toru o Ahuriri. Case ball. Aku whakapāha mena kei te he taku whakahua I taua ingoa. Mena case ke. Aku whakamahi tō ingoa whakamutunga ke. Gets them. Now they're on defence here. To McDonald. Gets around, puts the floater in. All net. A quick transition down the court. Tana wā tuarua ki tēnei rārangi. A ball. Gets the first one. Come short on the second. New Plymouth take it now. Getting around the fence. Ia te karanga mai te kaiwa wao, o te pana pia. Mai te paitaha. Joseph Pettigrew. Closing on defence. Taking the three off the Papamuri. Ball now gets the rebound. Hella, I think, was the one to get that finish. Jerome Tamatea. Te papai hoki o taua kuru. Applying the pressure here, New Plymouth, keeping them quite high. Nawai hoki. That pressure, they get a turnover.
Gets around the defence. What a roll. Ahuriri. Blunston kia te nama tahi ko Adams. Kuru whiwhitoru. Ai te rongo i te hikaka. Tran. Ka whakamutu I reira mai te kapa o Ahuriri. Can they get some more ball? It's crucial that they start turning some over. Pressure on the shot. Gets it on the second attempt and one. Oihara, ko te rua noiho. Engari kua pauke te wā ki tēnei wahanga pia. First shot was okay, second one was... Ka kua rungo mai te kaiwa waura. I tuku taua kuru tuatahi ngari te tuku tuarua a hakua tana uru atu ki te kuru. Kārehe piro. Koira tā aku I rangona. Kei te rongo hoki au I te mita o tana reo. Te awa nei no Amerika pia. Nai tēnei wā heki hei whakamohio atu kia koutou ko tēnei whakataitai ākura mō ngā kura o Wainganui o te ika MΑORI. Kua tū mō ngā tau e maha nei timata I te tau taimano iwarau iwa te kaumā whetū ko ngā hākina kina tuatahi ko te whetū pōro me te kriketi. Nai ngā tau kua pahure, kua tino tipu tēnei kaupapa, tēnei tōna mana ki ngā hākina kina e te kau. Hei oi, anei anō ngā kaitākoro. Oh, what a way to start the second quarter. Getting through the defence. Now taking it to the line. I think that's the third time actually. Okay, he tangata rereke. Ngā motu. Offload. Kei reira ngā ringa e ārai ana. Not today, they say. Aha kua te huri haere. Ka re tonu ka tai atu. Engari ka riro I tētahi hāmene. Te nama ono. Bears the hella. Tana wā tuarua ki te rārangi ko ia me Keith Ball. Ko tai atu ki te wararangi. Kia mahanga wā I nai nei. Ko raua hoki ngā kaitākoro tēno tā roa. Handles, Kuru Whiwhitoru comes short. Lands in the hands of New Plymouth Boys.
drives it down court, and they take it from the corner. They too are short. Can Napier make this one count? Deck with the ball, gives off a short ball. And Blunston puts it away. Wahamene, offensive there from New Plymouth. Te kauma rua piro te rerekētanga I Wainganui I ngā kura e rua. Nā ko tēnei kēmu koutou katahi anō kia hono mai ko tēnei te kēmu whiringa toa. This is our final for today. Oh, and despite the double take, no goal is scored there. Now back with New Plymouth. Kuru Whiwhi Toru doesn't go. Aroha, Hikoi. We did have the third and fourth placings playoff game earlier this morning at 9 o'clock, which was between Rotorua Boys High School and Hamilton Boys High School. Hamilton Boys set up nice and early and got those points on the board. So they ended up taking a very strong win. I think the score, if I recall, was they took it by 30 points in the end. But they really set themselves up nice and early, and it was just a bit too hard for Rotorua to slowly chip away at the lead that they had made. Ahuriri. Oh! Second time though. Oh, nice long pass. It's read by Ahuriri. Can they make the most of this turnover? Kuri Whiwhi Toru. Ekau. They keep possession of the ball though. Ooh, under a bit of pressure there. Quick transition off the backboard. Soft hands needed. Eden up again. Aue tai timu tai pari. Tēnei poro kaha ki te hoki hoki haere ki ngā taha taha e rua. Me tau pea te Māori. Uenei kapa e rua. Ahua ua ua tonu. It is hard in a game like this. One that weighs a lot. So not surprising that both teams, you know, are just running on adrenaline at this point. And the ball is just going back and forth. Everyone's trying to have an attempt at goal. Not always successful. He tohu pea o te kaha puku mahi o ngā taha e rua. Te tere o tō rātou haere. That just speaks on potentially the hard work that's going out there. They're all going 100 miles an hour. That as soon as there's a turnover, they're still going that 100 miles, which is to be expected in a game like this. That, you know, both teams really want to put out a performance.
Oh, where? That was such a great setup for Ahuriri, and in that moment we have some technical difficulties, so we're unable to capture it. However, we are back now e te whānau kua pērā mō ngā kēmu katoa I te rangi nei. Ko te tūmanako kāre ka pērā anō I tēnei kēmu whiringa toa I te mea aihoe. Hopefully it doesn't happen too much in this game e te whānau. It did happen a little bit in our first game this morning. But hoping we get the chance to see all the greatness of our final here between Napier Boys and New Plymouth. Kioi anō ki te mahue koe, e hara tērā. That's not what I wanted to say. If you do lose the picture and lose my voice, just know that we will be back quickly and momentarily. Someone will be on the other side of that camera trying to get it up and running again e te whānau. Moving that ball around the outside. Switches it back from the corner. Ahuriri takes the rebound. Oh! And the ball just sitting too much in the air. Was contested there from New Plymouth. Koira te take me tuku kaha pia te poro. Probably just need to give that ball nice and flat and fast so that the opposition doesn't have time to run at it. Owe. Kuru whiwhitoru. E kahore. Ahuriri. Aue te kaha amu, te kaha tohe. It's passion e te whānau, it is passion for the game. Bit of a dispute there, but in the end the ball stays with New Plymouth. What a great display. Now we have Ahuriri with the ball. Gets past his first defender. And the short ball. Oh! They can't get the finish. New Plymouth transition quickly and they're on a bit of a roll. Ahuriri notice it too. They call a timeout here in the second quarter. Whāte kaumawhetu ki te toru te kaumarua. And if I have commentated a few finals and a few basketball competitions to know that, you know, despite the scoreline, there is still plenty of time, and you know, the game's not over till that final whistle. So it's not wise to, call Napier Boys and write them off. There's still plenty of time in this match, 2 quarters to be exact. A few games that I watched, actually, that I commentated for basketball. E ngā marama o mua, ko taua tima kai raro e putu ana, ka harātau ki te hoki mai, e ngā hekona whakamutunga me tētai kuru tawhiti rānei ka tai rātau katoa me te piro kotahi. Nō reira, he kēmu tonu tēnei kei te haere. Taihua ke tātou ka kite I ngā tima e rua ka hoki atu ki te papatākoro.
speed coming down this court. Load up the pace now. Moving that ball around the outside. From the corner. Who did he get the rebounds? Oh, what a play to make those points count. Another turnover here for Napier Boys. And they won't finish it. They're struggling a little bit to just maximize on the turnovers they do get. Every ball is crucial for them. It's Bobo high at the bar. Starting high on the fence. Setting up here, Kuru Whiwhi Toru off the rim. Probably not a foul they needed to make there. Napier Boys. Still under pressure on this outside. Forced to put up the shot. Spying everyone for that rebounds. Good pace on the ball to try and get that there. Wahiki might take the ball. Position
reira kai te rangi ko te nama whetū o Ahuriri. Eri Deck gets the first. Te mea nui ka whai turapa hoki I tētai o rātou o Ahuriri. They can get two. Yes! That's exactly what they wanted. Closing out the second quarter. They bite back within 11 points. Napier Boys finishing 41 to New Plymouth Boys 52. Still a long way to go with Hefano, still plenty of time in the bank.
hoki mai anō e te whānau ki tēnei wahanga tuatoru o te kēmu nei. We are down here at Tauranga Boys College and Tauranga Moana for our finals, which is between Napier Boys and New Plymouth Boys High School. And already we can see the seats are quite full out there. Kāre kore ko ngā kura kua tai mai ki tēnei kaupapa hoki hei tautoko i tēnei kēmu, ko e tei ko ngā whānau. Nei te wahanga tuarua, kaha tēnei kapa o ahuriri ki te whaipōro, ki te whakamutu hoki i aua piro, nā kua kukume mai tērā tōroatanga o ngā piro. They've managed to pull back on, I think it was a 20-point lead initially there, New Plymouth had, but they brought it back to within 11 after the second quarter. So 10 minutes now for this third quarter, 10 minutes to come for that final. Oh, a bit of an opening there, and you see New Plymouth scramble on defence, pushing it around this outside from the corner. Kuru Whiwhitoru knocks it down. Napier Boys now within 9. Can they get a turnover? And a rebound they needed. Oh, and very lucky not to have that one eaten up. They go again for the three. They have the rebounds on lock though. He hamene. Will they take it to the line? Ekau. Oh, great little pop over off the backboard. Napier Boys shifting the momentum a little bit here in this third quarter. A wall of defence there, gets around them. Still, New Plymouth. Napier. Oh, kei te whakarite tonu taua kapa o ahuriri. They were a little bit slow in defence there, transitioning Napier Boys. Managing to get through nice and easily, and now we have the ball back with New Plymouth. Seven points the difference. Mamotu keeping them at arm's length. And they push them back a little bit further. They'll have to dig deep here, ahuriri. Over. Turning up the heat, New Plymouth. No days off. They steal that ball away and make quick of that turnover, or struggling to get that ball off. Every possession is being contested, every pass and every shot. You can just feel it as soon as someone starts piping up, or one side starts piping up, the other team meets them halfway, and they're not giving each other too much room to get comfortable. Pass down the court. Oh, and a foul there. And one. And again, not sure if it was a necessary foul. Waimari e ko te taipiro noiho.
Ooh, tip back in, no. Still in the hands of Napier Boys. Where can they get a turnover? I think that was off the leg of Napier Boys, so it's still with New Plymouth. Strong defence needed. Oh, ai. Ka rua ngā tuku mai te rārangi mō tēnei kapa o ngā motu. And just those second chances at points can really start to break momentum. Especially for a side like New Plymouth, who already have shown their strength in shooting, maintaining a strong lead from start. Pressure coming to this halfway mark. The drive goes, floater in the air, makes it count. Now for some turnovers. Oh, gets around the first. I think there was a number 4 foul on number 4. Oh, and he's taking it to the line. Po he au kare e tuku tawa piro hioi anō. He, taku whakaaro. They've been pretty accurate on those free throws, New Plymouth. Ahuriri won't want to give them any more. Kuriwhawhitoru, Turapa. Pulled the lead away to 14 points now, New Plymouth Boys. Some great ball movement here, really getting the defensive end shuffling around. He oi anō, tētai te whai kuru. Tēnei kapa o te papai hoki o ngā mahi mai te nama whetura o Ahuriri. Ko wai ia ko Eddie Dick. And he bought the Heat just on attack there. We have a timeout called from Napier Boys High School.
So we will resume play at the free throw line for Ahuriri. Drives it to the post and he gets an one. Will the shot be good here? Koira te pātai nui. Wa whai turapa te kapa o... Oh, what a great block from Napier Boys off the backboard. Oh, where... Ooh. Interesting call there. He had an offensive charge, which turns that ball over yet again for Ngā. And in those moments, it's a little bit hard when you've got all the momentum, all the pace on you, and you're heading, you know where you're heading down the court. And it can be difficult to really control yourself. Kuruwhiwhitoru. Mane. See New Plymouth's confidence starting to build up again. Napier Boys still staying unwavering here, comfortable to take those shots as well. Kei whia mai. Both sides scoring relatively quickly. Kuruwhiwhitoru takes it himself, gets the offload, pushes to go back outside. Puku mahi mai tēnei kapa o Ahuriri ki te ārai i ngā mahi o Ngā Motu. Ko tino kitea tō rātou kaha whiuwhiu tonu i te pōro. And Napier Boys have definitely applied a lot more pressure onto New Plymouth. Just forcing them to make those extra passes, but also them just staying really, really active, knowing that it's coming. Great finishes there. Katayatsu. Ahua poturi tēnei hononga. Ahainga tēnei mo te kapa o Ahuriri. Katauatsu. Tactical timeout call from Black. Necessary there. Napier just turning the tides once more, and the momentum isn't staying with one side alone, which is quite cool to see. Neither side really giving up and staying quiet. It usually shifts. So New Plymouth Boys will have a little passage where they'll be scoring majority, and then it'll get passed over to Napier Boys. We have just under 4 minutes remaining here in this third quarter. It's been a big quarter for both sides. And as they say, championship quarters are usually the third quarter that determine how things will go in the last quarter.
Tātou hanga tohu tohu. O ngā kaiako I taua wā heke. Ka rere ke ngā mahi. Ka uorite rānei ngā mahi. Ka pakutini hia ngā mahi rānei. Kuru whiwhitoru. Oh, very, very close. Oh, just spits that one back out. Oh, both sides struggling to control that ball. No doubt a bit of excitement. Gets up high for that rebound. Ahuriri now. Gets the finish. Down to a 10-point lead, New Plymouth. Pushes it to the corner. Off the side of the backboard. Good discipline there from Napier Boys not to draw another foul. Koira pia te tai o ngā tohu tohu mo tēnei wahanga. Kia āta ārai. Oh, ai tika he hikoi. Not far off those three-point shots that both sides are making. No doubt we'll see a few more drop. Great little ball. Whakarite tonu ana tēnei kapa o ngā motu. Whetu he kona kia tuku atu. They get an opportunity to pull back again. Napier Boys, they just need a few more. One at a time. New Plymouth not shying away though. Whakatau te MΑORI. Oh, and the back door pulls that ball away. New Plymouth, and as I said before, just when you know the confidence starts to build, or an opening shows itself, New Plymouth bring the heat right back. Very, very smart decision there from New Plymouth. Drawing another foul on the shot. Koi ngā mahi koira a te painga o wēnei kēmu. Mena ka tata haere ngā piro. Ka noho te mana ki ngā kaitākoro kia tino whakamahi tō rātou hene ngaro. It becomes a bit of a tactical, smart game when, you know, things become close or things are getting close, and it's no longer about the points, it's about smarts and who can outwit the other side and bring in the referees at times as well. Here we've got another timeout called here. Ki taku whakapono. E kau. E ai. E aro atu ana hau ki te matawa kairunga I te pakitara rā ko e whakātu ana he wā tonu ki te matawa pia.
Heoi, taua wahanga tua toru, wheti tikau mātai ki te waru tikau marua. Ka taku whai te kēmu kua ware ki te mata wā me te ata titiro no reira kua kuhu atu ahau ki te kēmu. Nei pōhehe ana ka tākaro tonu engari ka tangi kē te pere. Nā te atahu o te kēmu te take pia. E te iwi nau mai anō, kua tai ki te wahanga whakamutunga o tēnei kēmu whiringa toi Wainganui i a ahuriri me ngā motu. We have arrived at the final quarter of the grand final between Napier Boys High School and New Plymouth Boys High School, being held at Tauranga Boys College for the Super 8 basketball competition for 2026 ko te koinga o ngā kura haitāne. Toko waru ngā kura katai atu ki enei kaupapa, ki enei tōna mana, ki enei whakataitai. I te whakātu o rātou pūkenga maha, nā ko tēnei te rangi whakamutunga mo tēnei hākina, te poi tūkohu. E ngā tau kua pahure kua tai atu a Napier Boys ki te kēmu whiringa toa. Nei, kua hapa tētahi engari. Ko te tumana ko kai te ora tonu. Just saw a little bit of an injury there, but hopefully he's doing okay. Ahuriri steal the ball away and they're unable to get the finish. And in those moments, they're very, very crucial. They are only behind 7 points, and that would have put them within 5, which is only 2 goals. If they can try and turn it over once again here,
It will be a very, very important moment, and there it is. Another turnover. Can they make it count? Good discipline from New Plymouth just to not give away any further points. Who gets the turnover? Oh, batted away there from Ahuriri. E te whānau. Kai te ahua tū au ki taku tūru. I te mea kai te tata haere. What's the call here? What's the call? This could be a disruption. Kia nei, offensive charge. Yeah. 1-3, unsportsmanlike. Looks like Ahuriri will take the ball to the line. Kei te rangirua pia e tai o ngā kaitākaro, kāreti tino mōhio. And they will have, who I think is Case Ball, take the shots for unsportsmanlike behaviour from New Plymouth boys. He should get another one here. There's only been one, which means now Ahuriri get the sideline throw in. Gets around, gets the drop to within 3. Defence wins games, as we like to say. And it'll be who has the right amount of discipline to defend, but not allow for any more shots, or any more free shots, I should say. Kuru Whiwhitoru, banged. Just 2 points now in this game. E te whānau, still plenty of time on the clock, 7.5 minutes. Kāre kore, tēnei kapa o ngā motu, feeling a little bit under pressure now, but Napier boys should be very proud of the hard work they have done to get back into this position. Twice now on a bit of a roll. Confidence is contagious, e te iwi. And it's spreading across both teams here. On the outside, Kuru Whiwhitoru from deep though. Wa hamenetia tēnei kapa o ngā motu. They have another foul. Ko te nama whāpea tērā, ka o te nama whetū. Eri dek kua tai atu ki te rārangi. Pulls it back to a 5-point lead. One shot to Katoru. Tuku whakamutunga tēnei.
into the hands of Ngāmotu. Patience from the outside. What a shot there from New Plymouth Boys. Great ball and great follow-up. Behind the back pass, gets around the first, pushes it back out. Double dribble we have there. Me tino tiaki tēnei kapa o ahureri I te pōro. Me whakabutu ka tika I ēnei piro. Mai ngā ringa. Takes the drive. Oh, under pressure. Pulled away. Ngāmotu. Momentum stays with them. Oh, too much on the shot. Now another opportunity for New Plymouth Boys. Karuha. They've got great patience though, you know, not just taking that first shot, they actually keep that ball moving for something to open up even more. And a timeout called. New Plymouth not giving up without a fight, nor are Napier Boys though, I must say. But they're working hard to just keep that distance alive. 4.5 minutes remaining here for our final, our grand final for our Super 8 basketball competition. E te iwi. Do not go far because I'm sure we've got plenty in the tank from both sides and plenty more to see here in this final quarter. Kia ra mai anō tātou. Opening to get that first shot away. Kuruwhiwhi toru. New Plymouth Boys. They seem to have all the answers so far in this match. There's not much you can do about it.
staying well composed. They need to create the moments for themselves. And one. Kei te tino rongo e te whānau. And this is a high scoring game too from both sides. And that just speaks on the amount of work happening out there on the court and the accuracy as well from both sides for the duration. Tūrapa te kapa o Ahuriri. Oh, Red gets a hand to it. Black now taking their time. Threads the needle on the bounce pass. They need to take the shot. Katamatsu. Kurififitoru. And we love to see it. Just 8 points here. 2 minutes 20. Still anyone's game. Ahuriri making sure to get there for those rebounds. They don't want to give any opportunity for a second chance. 2 at the line for Napier Boys. Aha ko te tere o te haere. Pataka ki ngā ringa o Ahuriri. I nai nei ki ngā ringa o ngā motu. Anō, taipari tai timu. Napier Boys get the finish. Oh! Scoring quickly now both sides. They know time is running out, just over a minute. No one's missing though. 5 points. No one's giving away any fouls either though. People are on the edges of their seats. Oh, and there's the intercept that they couldn't afford. And it may change, not change the trajectory, but really lock it up and lock it in for New Plymouth Boys. Hey, slow right now. Is that 3 or 4? Ka reo ka mohio hea te karanga I reira. Te
Tērā pia ka timata anō, mai te pai tahara nei. We've got number... Yeah, Carl. From the baseline. Tactical fouls being made here from Ahuriri. And it will be a tough one, e te whānau, for Ahuriri to make a comeback now with 30 seconds on the clock. Down 9 points. Look to go again, pushing it back out. They need the threes. Now with 17 seconds on the board. Listen to the crowd. You can hear them celebrating. Nā kua tāwatu. You can see there's not much Ahuriri can do now in those closing seconds. New Plymouth came and they threw it down. Basketball at its finest. An awesome display from both sides, Napier Boys and New Plymouth Boys. But in the end there, your winners for the 2026 Super 8 competition, New Plymouth Boys High School 108 to Napier Boys High School 97. And what a awesome game it was right up until the very end. Napier Boys fought very, very hard to get to where they were in terms of points. But New Plymouth in the end just could not be beaten. Ko te kaitoa I te mitinga o te rā te whānau ko ngā taitane katoa kua tai mai ki tēnei whakataitai. Nō reira me mehi kātika ki ngā kaitākuro katoa, ngā kaiwawao, ngā kaiwhakarite, ngā kaiako o Iakura. Ai tautoko ana I ngā mahi o enei rangatahi. A special mention to all players, coaches, referees, organisers, official bench officials for all their mahi throughout this week to make the Super 8 basketball competition possible for our rangatahi who at the end of the day just want to play and come out and put on a display of their skills and their passion for the sports that they love. Your 2026 winners again, New Plymouth Boys High School. Congratulations. And also our second place, we have Napier Boys, and third place, Hamilton Boys High School. Nō reira, kia haumaru tō koutou hoki ngā atu ki o koutou kāinga. Travel safely back to your homes from Tauranga Moana, wherever they may be. And no doubt we will see you on the next MΑORI Active Pāpaho live stream broadcast for the next kaupapa, which will be exciting. So thank you all for tuning in. Ko Courtney tōku ingoa. Wau kei raro.
it's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. What makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. Want to catch a fuel bargain with Pumped at Caltex? Scan your Caltex app or AirPoints for 6 cents off per litre every day. And you can show your Super Gold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good.